Penal care center counter. Tu ni ko hitabang ni ko lopi ta ay mo sao ipaw patin ang masapen ng tangba na changhan lang. Chuteng le hitsiki na di nga huli khom ho se tu ni program kin vai hom hinay na bon sabing ngay lut sabay kahit masabi na he. Di program tu ju rahin da chuk da pi chuk na he ana che masapen di nga hin hitsi da pi chuk na akichay teng le Pun lamkai do na ang zunpay pwedeng pun lamkai na ang kicay tingle pun tinso kitsikahi mas penahin si diuhi sinading ahin tu adapi sumding lamkai honin gondong zujen min ho hi katbehin simkining katin pagkaiza na ahilay mo na hi kung ding do si dingin zaon ta lamkai ho kahintimin Kana Reverend S. Prem Vaiphei, Anina Reverend Diangal, Team Director, Number Tumna, Reverend Dr. Tilun Kim, Team Speaker, Number Lina Pu Lunmintang, Phoipi in Pipu, Angana in Pu, Kaisei Motbung in Pipu, Tintin, Suteng Lanoy lang ahohi, Reverend Let Kulen, Reverend Pauzangam, Reverend T. Thangkusei, Pu GOLDEN Jubilee Chairman, Pu N. Henry Haukip, Jubilee Secretary, Pastor Thangin, Pastor K. Phoipi Baptist Church, Dr. Ngamkho Haukip, Reverend Sayboy Tuboy, Pu Thangboy Haukip, Gamnom Sapermayna, Pu Let Hugin Agin, Vaiphei, Jubilee Committee, Reverend Omang Haukip, si Reverend Paulun, So si selungsi taen hilayahin. Akituk ta asete nadingin hilangahin. Kung dindo law chuntin, makay minin kahinte mo minahe. Hitsito manahin, ni pizo sa yung patinsanain, kung tinso akitsay sanin, patinsanan din si uhite. Bon sahin tumvei cek insuk diwahin nipi patinsana idinutulhanin jaun ta pakai lecoho lamkai linhon tuhin da picut na hindi diwitai karena Reverend S. Prem Vaiphei tumvei cek nacuk diwahi Bang Bienal, Reverend Bienal Putih untuk mana pulau bintang Putih untuk mana pulau bintang Pulau bintang mana bukai say Motbung pipo Say mana Reverend Kulen Ilahi ada di bawah ini kan mana mau di bawah itu di dalam dipakai ilahin ada semua sih siapa yang mau di dalam ini
ipasok na lang katong sa tao, Abana, Reverend Pausangan. Reverend Pausangan Abana, Reverend Lee Kangkusay. Reverend Kangkusay Bana, Pune KUKI Jubilee Chairman. Pune KUKI Bana Puen, Henry Houpi, Jubilee Secretary. Henry Bana, Pastor Tangkin, Phoipi, Church Pastor. Pastor Tangkin Bana, Dr. Lahchom, Dr. Lahchom Bana, Reverend Seboy Tuboy. Reverend Seboy Bana, Pu Tangboy Hoki, Kantong Supermena. Pu Tangboy Bana, Reverend Olmang Hoki. Reverend Olmang Bana, Reverend Paulun. Reverend Paulun Banahi, Pu Lekhuin Agin Vaiphei, Pu Agin Nivei na Chuklihi. Pu Reverend Paulun Bana, Pu Lekhuin Agin Vaiphei, Jubilee Committee, Nangin Nivei na Chuklihi, Petition Sunga and Sadhe. Ito ang nasang patinsanang tingdaloy Reverend di alalin pula kayo na kahinay pepedahi. Patin thamban hai. Tuni tulbol nisin somli kumsani somli lali. Ichini ho patin epe jalu patin thambau tin tun KUKI Gospel Voice Team Northeast India patin lagam na tona kumsom malin na lodin na hektimen kewa rarendiyangel pakai harapun eche KUKI Gospel Voice Team lahi Papate, sapapate, nagawte patenin, kan haidok tanahi, pacintawan hai. Hallelujah.
to hi Reverend se kam dim la kuna ho thil suna patni apat kamte Kami sepenin kini ang kalsong patin sa hawahin ang saupa Chuleh Bumiti hazo sinabon sawin pakai Yesus Kristus minin Jubilee Golden Jubilee cibaikan tiwe Golden Jubilee kum somalin na tak sensate Kristen ti adia kopi ting lin ta le tupi ta chuhin Hiti Jubilee ahi mi pin patin tangwa khom na kisu hal khom na ki pa ta le thanuk ta wan kopia ki khom ding pati wa choi khom diu bet sa na choi hin ya chi ki khom no Jubilee hol hi pati pui hoi na jalla rom ta ki no chi la thi na dinga ki chi hol hi pakai mina kin su da ngai hin Bible chang Psalm 35 som ni le bu war som ni na chin Leitol chamding laya kadingin hubung kopi len ki khom na pakai choi ani mitin Vaiphei nam kim bela ki khom lelulin hong ki khom jangule achunga na la tona sang te in don tu pan patin thin sim lo lo thunei pan bon chawain khathe nei bu pi an lang Krista chi san jalla patin chan khompi su pi dei da te ho patin kum so ma ring che KUKI Gospel Voice Northeast India in makuiwa dunia it's a Golden Jubilee boy na bihila long ta achila a chuleh hichi ikikop now holhi boy nam lo hila lom ta kin bun ho chila thing dingin patin phattei bu na ang ki ko ma zo se yong patin phattei bu na khat che to ikile thing ding bin tuni ni sim som le litol bol kum sangi le som ni le li patin ni hen pakai le sa reverence kam ding yo ke mon hi chul hi apa pathin chapa pathin chule lagau thing pathin minin tin suna kanei tan he lupina pathin chang ta hen pathin hinga taw hen ding te kapu Abraham pathin Jacob pathin Isaac pathin Hong Kong do naw le taw san chat le ho zo si ka kile ki ding ko pa hong jing ka pathin no dunia achi sa kum som la jen KUKI Gospel Voice Team ti a Northeast India nangman manen puya patin na bua kang kalsun no tuni kum som la chan na lupi ta pakai nangma wa choi thia nangman nei koi ja lubin ka ki pa win nangma ka thang wa win he tunin ka ki kop na di hol he in asuga ki man cha na dingo la cha te ho hong ki man cha na ding he in mi him lupin le ki choi sang na ding hilawa nangma lupin le nangma choi at na ding he a nanga ko na wang bu na phathei bu na tha tha kachan la oi thing lin pakai yung se te nangman ka hol sum yo nangman nei thien su pi un lang nangman ka bol di ka to de zo siu pakai nangman nei lamkai yuwa ka pharo oi ka program ho he pakai apa na pa na achai chan biya buin amlo he la nei pu yuwa laya ka khen do ting le pakai nanga ko na phathei bu na khat che to nangman nei ki khen sa tha diu ngai chan na hi ching ho zo si dinga chu thang wa ku ma Nazareth Yesus Kristus mina nehinga kong tao he amen Pipaume to na ba na sa hitin lin na to say it's a poor doctor ng khokit aman pan hinanten ang kitay le kwer ho ba chai na sa dinga dinikibot pepe diwi Pathin lung sitana KUKI Gospel Voice Northeast India songa hinna Golden Jubilee mang thedinga imjedin pathin ithangwin Jubilee in mang pantawin mihim se hilwa hi aging thein jong songa hinna pathin vahchoi na ibon sa bindapi ichumugin abanin ni chen punsil suting le KUKI Gospel Voice Merchina Ulla Director Pu Rev Dianarin akai doin abanin pathin vahchoi la
Pathen thangwa na inay jurin Jubilee Pathen lopi na chun inmang kawin tuayong iman lom ding dingahin kin ahi ziin kin lopia hung ho lim na nei ding apat in pewa pangin lo thizin Pathen ka thangwa e so piula naw te ho som nga na to khat ahin iti hi leiset ni hema dinga thilbaya hi pon mi khanin na ato a ai lo le ipiham khat ki bola som nga chan ki bol hung iti hi Pathen khat thei bo na le Pathen pan na ai lo le koi ma cha som long ding zo lo hi som nga iti hi mihen sima dinga akum ke ta leise na ki Vaiphei na lang organization lang EPP hiyong le som nga hi akum ke Pathen na reading so aki sei te pon ai la Bible na tin tungzuya som nga hi akim ai tai nakito na la akim chan to jo kiti hi thilo pita hi iti ding ya chu Pathen thangwa uti iti wa hing ki khobwa hi Reverend Pu Prem Vaiphei kanyaw lai chung kanu te ho chun parim bo wati Pu Parim Vaiphei All Manipur Christian Organization President dunia kita bang kinlo pita a team putinga na hung hi ong ki khom ho le KUKI Gospel Voice Team dinga kiritsak ahin KUKI tela a milo pita khat ila wang thazin ihojo si thalengin lin na chibai kan bole pu ama ahin aloi nu ahin atasona ipinu yang omen ama yang lin na chibai kan bole dunia thanum le kidang chumi pi hi tamhi long le KUKI te dinga wanui na het ni thum imanang wahin atobin Pu Rev KUKI Gospel Voice Team Director amain sangka japu som sigila ni kumin KUKI Gospel Voice ato khom pi loi pebetto kisihan put do obin turigin ay lamkayin kasi masat bangin kita na tuting la Pathen jawlo na lamkai le so na thupam ding ai tai KUKI Gospel Voice Team yung hi so na thuthe tai ai la ama Pathen apan pinale Pathen athe bo na tuting le atin yung Pathen athe bo na jala dunia som nga hi leadership king senahin to ahin ama yung ihola jaw thein amang ta sa som kulit liyetan ichan geiyah lamkai the ine hi KUKI ho hi Pathenin ipan pibe adia Pathen vahchoi na lasah na lama kiloi khom na chuting la Pathen vahchoi na lam ngai lu ho dinga chu ama hi example phata hi som nga zen Pathen vahchoi na lasah na hung lamkai iti chu ahi iti chu email chi ding kanomi na hi Yechun ama chunga ki pa thu kasen Jubilee Committee hojo sile ang ki committee thangin lin na chibai papa yang kan bole chuting la aloi nuwa hin ama to so na hin ama yang chibai kan bole abanin akumle ato muna chu sei dinga chu Pu Reverend Dr. Tilun kinhi ga sei masat theyang chahin ai la tuni kingo la chu aban cha kan ta thu hin KUKI hoyo sidinga inat pi le sul chuting anato hetsu kayo Pu Reverend Tilun kin chuting aloi nu ipinu yang mi atamjon ipinu ki ha mu pon tin tulin ila wa hung than ichi iki hop naw hi amia simlovin lungkim hung peule lamkai le ipu ipate ho mi thum ho ahung to hin alut sein athupi sein Yechun Pu Tilun kim ama hi heso kevin tuli chan geiyah ilamkai wa oglama lamkai kana chu hung pangahin ama chungchang sei dinga chu kilom ka hipon ahin la
kakilok lo chen gei chun zana nei kumin uti dun kim lim na chibai kan pe e kuting ipinu jang iti chun chibai kan pe e pi chibai jubilee chibai to lim na chibai kan pe api abanin Jubilee Committee Chairman Pu Rev Vaiphei, Tuting le Jubilee Secretary Pu N Henry Haukim, abanin Jubilee sunga mo puding lamkai hong khumdoh ho programa hong zau reverence kamahin Tuting le Pu Bumintang kutul hau sapuahin Pu kai se Motbung in pi puahin Tuting le Reverend Pauzangam Reverend Thang se Tuting le kutul hau bung Pastor puahin Pu Pastor SK Thang puahin Pu Reverend Onmangahin Pu Reverend Thanggoihin Tuting le langa amin kapalo boncha Reverend ho na boncha wazana Tuting le Jubilee iman na di ba hindi na chibai kan bolso kayre som nga hin na kitihi hilneo hipong Kuki Gospel Voice adia kuki hodinga pathin ina ba choi now hobung la kiti hole ladang dang hi anai umnan aina 1974 sangka ta ko som sagi la dia puna kita banga kuki hon pathin ba choi la sa na organized forma kiloi khom na hung kisin hi kata san le kaza dolin northeast hichipat lai chun pathin ba choi na lasa na dinga kiloi khom na kiti hi tribe dang community dang anampoi akiti lahi kuki hon zat dang namdang pathin lung sit jala iko khel nau ji pi hamiti ahele pathin ba choi na dinga kiloi khom na team kisim hi midang ikhel naw hi 74 la chu adia ichen kompiu zat na ho Manipur Assam Nagaland Tripura Mizoram ma ichen kompi ho mizo isopi lusei ho ti lo wa chu adang ho si hin chu ta banga chu gitar anatuma lasa pathin ba choi la hi nasa ta an nei lo lai hi ya chu northeast tribe atam zo chu masang pi ai hon Pu Reverend diang le lam loi lamkai ho makai na hi organized forma pathin ba choi na la kiloi khom na hung masahin mi ho masang pi a hitabang thilopi inabol sa o pathin ithanggo bin som nga ihin ta je bin thuni na berin pathin ithanggo be tunya hung jao ulanao nulepa Kuki Gospel Voice ngai doa lasa ngai doa hung ho hin insungmi sa lananga hobung lamkai ho hin pastor ho hin Tuting le punchom choma to mun ne ho hin tuna im ko hi kinit sa umta khatin ka gele aji chukum som nga hinna to akan si ho ji akum som nga hinna ma kibol ni khu a kapang thei hung tha thei na ho jo si hi wiwang pha na hi be ya chutuni hi atha kum som nga hinna apathini thangwa se ohilowa muchi ani kitu chutunia he athai pungbu ba tunia pana pura randia ngal kum som pula li thing hanlang te tayong le ama umlo nung le Kuki Gospel Voice hi atha be ai cho hat ki duwa nasata apathini ba chai khom ki diu hin kichini ko chun mangu hi te ti jong kan ti mo bin tuni ki man chan ho zo se ibon chawa ikipa piba thanong ta ito diu dei na in na ko na himo ba kong tawin na bon chawin ichikin lo pian hung jaw si bin chibai kan bol so ken ikipa Ame ako de kapenten aban anasal kilo hitin Jubilee choir ho ako ning pati ba chai la khat anangai hitin ichu am ke chai chai teng le amulim sa ho gyal do le KZV report here. Reverend D. Angar, Director KZV, Northeast India in Pathen la Vaiphei dehin tuhin choir ho lasadingin malamahong dok Vaiphei lagan kipaminte.
KUKI Gospel Voice Team Northeast India. Sunga sunga hinko, tingnan mo sang teho, Jubilee ni hilyong nga ahong langgoy. Alemoy, Krista Mili, kung sunga golden jubilee nimbi, itang geiyah ay himpuy, kung patin tumatay yute, Jubilee vahchoi na langay sa houpi. Kung sunga ay hinpuy pa, tamahin ko ay timpa, alim na vahchoi na otomen. Vahchoi jal'om pakai tu, tangwa jal'om patin tu, walun geiyah vahchoi khum sing sing hen. Krista Mili, kung sunga golden jubilee nimbi, itang geiyah ay himpuy, kung patin tumatay yute, Jubilee vahchoi na langay sa houpi. Sonen na nga hungkanso, nato na mo hilopin, Jubilee vahchoi na sunatandi. Ikat leban Jubilee, pakai ten naban kopya, Juni ko leban langay tuki sadi. Krista Mili, kung sunga golden jubilee nimbi, itang geiyah ay himpuy, kung patin tumatay yute, Jubilee vahchoi na langay sa houpi. Prem abang anasipay kinuhitin amuling saho gildo nale KTV Northeast India report binyon Rendialer Director KTV Northeast India mapat kay patanhe Lupina, Thangwana, Sayatna, Ipakaju, Patina, Hijim Tahen, Patin Thangwan Hen. Amulim so geldo na, Masangahin. Patinin, Kum Songa, Pinagila, KGB and Puina. So came a personal tajam. Itan geiyah patinin ko APA. Jubilee thung theya. Dingdo theya kom di nam masapen ten. Pakaya mai chang kan sing nomin. Dangka janga mai chang ga pingkatin. Chuleh koi hijam le sa le hanga hung kulinao. Kipan zala Jubilee kipa pila jalla patin thangba na kipa na mai cham sim no lo che in sim the hi che long he ka phung do e ama chan om talo ho gel do ne nei le diva koi koi chu om talo ham ti hi kan sim do no me ka het lo yong mai che Kaya tata kan record ahin 1974 ako na tutan kaya amulim ho aban-ban hinsim doon kasi pungul kayang Vaiphei amahi
assistant leader rong anahi tu teng le kup lal hang sim ama team secretary nahi zem dongal ama rong team secretary nahi pachung khom sai ama rong hi team secretary nahi ama hi ahung ki pana ko na hung pang pe hi teng le lampu dingal ama rong hi assistant leader anai teng le dem mang houpi ama hi member nahi mang ta tu boy member ho thangam kim gen tung tin se haulai bem pu haulai lo ngam hang sing tong mang vaiphei sát mang kim gen sei lal kung sai thang lal sin son bao tin lên đồ nghèo xây rau đồ nghèo ngủ quen vaiphei thằng háo hàng xiên bao bem kịp gen bao ngâm kịp gen giang kulun kịp gen giang ngâm kịp gen giang ngâm đồ nghèo nè bói xịt lô để khâu sa trên cô gin hào kịp thằng bói sa xây xịt lô xây cú lô gồm tiếng nấy chim mi sao chim con em xịt lô này khoa xịt lô kim bói xin son lắm này hình hào kịp hè hình đồ nghèo hè chín hào kịp thì thím mang tê phal cô xin xịt phal cô hi em tiền là mấy la theology masaloi hin ama yang hi tin speaker an pang din hi teng le paulan kip gen ama team manager tul ki che teng le team manager khat kapui ji gen ama team manager an hi teng le let paul ho gum lai ye por pi ho sabu ama mizoram tora ke ba team manager pang hi teng le Reverend Dr. Hongam Houpi, Reverend Dr. Duyapao Houpi, N.J. Nelson, Reverend Sekulet Singson, Bomboy Hang Sing IAS, Amayong hi, Team Speaker, Namdang Tela, the Chicho na Pangji. Tutungahi, emergency, Tabanga Tukibol, Asian, Souvenir, Tuhum Tapun, ya da chom lang jong la chi report to pilo ko ta hi bo le hin team kalson na ho a mundang tana e mi sum jong la akiche no a team speaker na pang ho to ren doctor tilul kim ke le ren doctor do ya pa ho ki so te ren doctor ho ngam ho ki reverend dinoto thang Reverend Sekulet Singson, Pu Sang Bomboy, Chuleh Randy Angel, KGV Director, Kun Pugin Houki, On Fu Houki, Puplal Hang Sing, Mangboy Dongel, James Dongel, Pu Nelson, Pu Mang Prin Misao, Reverend S. Prem Vaiphei. Joy, team Akiche no as speaker anapang ho ahi gani. Sutin le Vaiphei hinsima team akona pache tuhin jila pastor hin tong ahi. Tu chan hin mi ko ahi. Chuleh asim nalai ho tu asim nalai ho team member minga ome tuteng le som kin tungja trele silver jubilee support mona center charge mona silver jubilee nakimangi tuteng le 35th anniversary
anh cái mà là chú hay lại muốn mà ai cha xuống cái tung khát huay cho nên tôi chung Golden Jubilee xuống hình cái tung chung về Jubilee program anh cái này gì cái gì bị chim hòn anh là tổ trong lâm tận cả sẽ luôn mình audio cassette volume bana ko na gate na kisim akisim na mon hi Nagaland ite Mizoram Otoben tele Impal Phuipi cha na kisim tele video album akisim hi volume 1 to 9 cha na kisim LP record long play record Năm tháng tiền in hết nào long play record cho hạt về là any về là cái gì vậy 79 là hạt về cái gì vậy 81 comment hạt về cái gì ni về là cái gì vậy cho tiếng EP extended play anh em pa ho record play mà anh em pa ho Guwahati anh cái gì vậy cái chỗ team member ho anh to ho ai Tol kisi no hele, muntin chan na kichuntan, bormusan na dengan nang polonga kompia, na kowin anak kisiin, Indonesia, Jakarta, Asian Baptist Youth Conference, lasah dingin in kowin, Chatin hubung tandang lang kami libin, Singapore, ho, Bangkok ho, Reverend Dinoto thang speakerin kana puin akiche no hi namdang la no ki ha chi namdang ten lalama in he nau chu It's KUKI Gospel Voice Team in sing do wa ko na namdang hon sang ta ala langa in gel do in he pat na hin ade den Nagaland ben party hon do tu ahi Leset lo pinalahi ben amut do otai. Sutele foreign kamayong hichiri kori hungkin ha ahi. Foreign kampi ayong hungkin ha. Isya ako na namdang ten. KUKI Gospel Voice in het now jahe. Isya ako nin 1994 atun Holy Lena in COVID. Na quay họ nan bùi điêu nóng lên phất phất hoài lệ nó hôm nào nó chỉ nào dùng khăm hồn na quay họ tụi nó không để tiền lệ khá anh chọn na khá tụi bùi lại tao hình diện nó kỳ gùng dùng tập bùi quay mi xong cái tê lô nắm lên là kiloi khom ahin akichi na dòng hi mi xong dâu xì hả tụi cần xuống ahin ya cho tu chung ahi lên ta buồn điêu Association Convention họ dấu xì hộp khóm mà và chuyện vahchoi khóm liềm tì cho nó kỳ ghê lì ai bà mình hết số kê bên thua là lá ông bùi phá nhìn vì chứ lùng ghê là chì là chì tập bốn ông môn hồ bung tộc thì tiếng lệ thì lại càng vô kỳ gì chứ ngà ông cao xuống thế hòn và chuyện thằng võ tiến xuống để phục độ tàu tê ta hình kỳ vô ngại ya cho tu na mi giác sẽ hết cái khổ mồ hin sẽ cho lâu là lên ta cần buồn wa anh có so khóm từng tí cho nó kia lên anh là cho nên thì thôi ye trong số cái thế họ tu na không học dấu sẽ chúng chết vào cái pháp chú cái sinh còn nông dòng lệ cái chuyện gì này hàng thác thế là cao hình cổ xiêm này dừng hẹn lắm có thế nên mà phụ dừng hẹn thì pakai mình cái phùng đọ nô mình hi tuôn lô hồ giờ đọ na nếu tin bốn cháu anh đứng một tin mình ít đi chích chết nên mà họ giờ đọ na mong một tin cái màn amen lang cái tin all people hat sonung kapatino namin kathang wa we
tunin kum som nga hinna KUKI Gospel Voice Team Northeast India nang ma vahchoi na kiloi khom na kum som nga kalhin na wahin ka kiloi khom pi ulanau tam ta tunin pang the jalu tawe hin khulinga che ta so kan phun do ho hi tunin he jubilee ni khun kan gel do we pathen nangin ama ho tai jong le tim na ma pui nga tu na aso na pa achila aloya gol chengen nang ma thang wa na ka hin ne yo he che sunga hin so pi hong ki phun do kan gel do we nang an sung mi te lo se yong phat thei go lang lungon na pen lang thamon na pen tin ka taw ni serta pang cheng yong meleng ka ba dinga pan la jing dingin mang sa jing tan ta yong ka taw hi tu din ki pa ne ko na ma ho jaw thi ta pu we ki yong le sagao mi ne na ma ho jong hin be leo ki pa ong te ti yong ka ta sa ne ye chun tu ni na ma ho ong te yong an sung mi te che la kiloi khom pi ti member ho jo se lungon na de pi jing ta ban ka ti a namin thang ba ya na ka pakai Nazareth Jesus Christa min tin ta pa na ka ta he amen so pi te ho ade se ni ke ya dingin kum son dong jubilee mo dinga kan ke gel lo ta ai ba pa chin e mo sa ta ya tu ko hoi ta yong so ta yong ka ki pa na jalla lhacha ng present ka bo lo ba chai la kan sa se kum som bi na sagi ka tim kan lamkai na kum som nga junta pa chen ka thang wa Yesun ki pa na jal'in vahchoi la hin sang katin Chuleh Kichi mai cha mun ki se khom ho hi speaker pun hot an man ting le than do den nei pi li bin kan he sai wo pathen nang ka thang wa e dam nen ko nei pi ji in kum som a len na jubilee ilo pi chu nei mu sa tai hallelujah ka wa je Hichan kila hin pui pa bagaw hin ko ki pa yung na hijing hen tu le tun so ni Hallelujah, come on, so
Tuhin Team Director Puakunin Patienin KZV ina mapuinaw tutam ta inangayovin patien lopi na changjinghan lang tuhin kin aban ichal na divahin Jubilee songpu hondo na ichihi kin tempu phat hi udetan hitihin tel kahin gong to in Jubilee song munahin kin tempu chiteng le tunia pakai lhacha ahung hosi se amun alit lo je khon pakai lhacha ho chang changina koma hindin pi vinten hilanga in pi ten ito langa khunhung ding khom vinten cha song hondo na ahung ki chai le Jubilee khoer ho akuna vahchoi la khat umpe de ngai jen team member ho khoer ho chelanga hin dingdan jeng ho hiten subanu chen song hon na Jubilee khoer hon la an sa chai teng le kin tempun song muna taw na ahin man ding hin chuki chai jo teng le chen la khat umpe pe jen khoer ho dingdan ho hiten ichi la chen sa pe di hi che sunga hin mi pi zo se jong pathian jana ina din khomova somun lang ina ngat khom che deven kain het sai nei tuin hi chekin adingen kin tempu makai na hi chekin pi che hadingen kain ngen si kitane amsa kita bangpat Vaiphei bapa pathen thangwa chi ute kita banga song gidi masanglaya Bible khanga Old Testament Israel te namsi anachi lui hechi win chuti Israel te joron ragal kayuwa song lo khom sa song lo khom sa ita anasi hi then Samuel took a stone and set up between Mizpah and Shem. He named it Ebenezer, saying, thus far the Lord has helped us. Hisanahi patilin puyahi hajing nadinga Samuel lamkai na su na puhiin istipapang majun Joshua yung sun patilin hisanahi panpiwati ehet pidingin gang pibunuya su na puhiti yung su kaasimkal kanin iheksabihin ichundun KUKI Gospel Voice ahong kipatnya kipatnatu sahi pathinhui na jal'in itilong lowin at sijinge sila pathin ichadhin puita veti pathin thangwa na le tunung nga sapang ahong aping taho aping lo layo ahong ping wajin nga kapatnai ita bagahi Ipu di ang lamkai na KUKI Gospel Voice ano mga pathin
thằng vợ na anh này nào hết chính là số cho nên là bắt thế là bùi đàn hết bị số mà hết thì ông hết thì nên đi vá cho số bị ổn định hiện chân cái mà bác cái là sa Reverend Prem Vaiphei former All Manipur Christian Organization President nên Pathen Chapa Pathen cho nên là gạo thiêng mình cho số hi công hồn độ hi mi piso se ke pa ko be na be mo te gak simdo hote KUKI Gospel Voice Team Northeast India Team Psalm 146 verse 2 kahin lai sen pakai vahchoi jinging ting lim le mel kanei lai sen kapathin vahchoi la sangi Golden Jubilee pakai pathin chu thangwa na le lopi na vahchoi na ama a hijing je hen pakaya ja achang Reverend ngul jalun dim ngel alais angel lamkai na noya inter-denomination na pathin thule vahchoi lasah Northeast sunga le foreign geiyah kalsung KUKI Gospel Voice Team Northeast India geldo na le hedging na kumsom nga lin na Golden Jubilee sung ahi pa pathin chapa pathin chule kagau thieng pathin minin ka tungdoh ta ve ichi sung le asunga thu ho hi khang lui khang tha thu sima min tu le tun sot nin jing ta hen amen hallelujah kin hiempu Reverend Prem Vaiphei sum tungdoh Reverend di angel di team director KUKI Gospel Voice le sum tungdoh KUKI Gospel Voice Team Northeast India aniko 14th January 2024 pathen thangwa ote Jubilee Committee ho Reverend D. Angel Director KGBNEI Pu Led Ho Vaiphei Chairman Pu N. Henry Houki Secretary Pu Reverend T. Thang Jose Houki Joint Secretary Nu Oinu Kipgen Treasurer Pu Moya Khongsai Information Secretary Pu Led Hogin Vaiphei Member Pu Haunel Dongel Member Nunga Kim Dei Hat Kipgen Member Ye chun to ako na chi so gi kitungjing ding hi in isa hin oi tamong khat to khil bong hi le wang hi tapoi isa chi hi le wa en se na isa so gi su mang no ma isa so gi hung su si le ajung a pathinin thu tan jo hen ai chu e bang ta tu chu gi boina ba ko na talunga hong ki lam khat chu ka song hon hi ija ki su se te o ti bang ka ngai tu le kalung hi to yong chu se lu kho ka he nei ole pathin thang ba bote ka hinaw le ka dam naw ka king up naw ka be lu hing jing pathin pakai nang man ke ho hi ke ho de bangin nei pui pon pakai nang ma de bangin nei puin kapu kapa teo khanga thingbul song bulan ho wa pui sama ki thoya ki mu na doi bom khaya hita chu satan su a ana umte hi jong lewang kapuka Yesu Kristus hat nati sanjala ki hawang na chate hina ba na nei pe wa thagawa ton so din na nei pe na chung so no wa ta sak ye nga jong nang man
milo te pi chu minoi nung te chu nang man vut vai la a bol hul a kona nei do ka ngwa mi mu nei mu sa wa mi he ni he sa wa nang ma thu palang jeng a jong ita hi ta sa nagawa changka na nei pi na ho jalvin pakai na min lo pi ka thang bo na hi ita chu nang man nei pu na jalvin tunin jongin hi si chong hi ka tun do ka pu do te yo hi in hi chong he ki ho ki chayan ni hi lovin nang ma min lo pi na jo hi ti a ita banga theina nei pe jalwa na min lo pi a vela ka thang bo na hi chule hi chi chong ka tun hi ke ho a ding in hi cha ha ki chai lovin na min lo pi na chule na leng ka ma chal sa na ki man na wa pan athala nai thei nge ding in phat thei nei bo un atong nang man phat thei bo in la so nang man phat thei bo in asung hinang man din pin ti a thangwa ta thu a kapaka yu Jesu Krista mina ka thu mo hi amen. Sunga tungdoh
hi vahchoi la khat quer honan sapei pe ding hin hi chi hung ki chai ting le tu ni kin thim pu reverend pu in pakai pathei bu na chang puma ama phat thim tu pi se dinga hung ding do dingin phat ka hin pi pe jin he Kema le sumita ke alin na bon chawin hong khumdoh si ayun na salam kain pinay. Chuleh ito bang pa ipi pa patin kam sukyaw se ilung sukjawin hiltain thangwa ute. Reverend dia ngalin ito bang programa kimang nga ihung team na ju ningkum January ay kahong ki patsaud ala gala to lihung dai ta ne hele eyong ini lo umyong le kilu theita min ibana man ai kai do hiche mun jok ki rong ta ai wangela ka seisa to ka seisa ka ti etul tu le tu ke guhat ke ka omen ala ka mai le ben dam lo ka loi nun ke ki jena ka hi ka ha jong ana khu jong ko hun lhacha doan ai tan ka ki hu nei phachom lo he doctor ka ke vetsa ka kha so ge ya vet nu imana tipo e ti ka hu la ho che yin na doctor ho ngon he lu ngom ne ge ka te min doctor i ma ti pu ti phalo te hi de ma ti
ka phaloi pun toi so hon pe nen ka khu do di in nim sin in ka khu da yo le ai ne ti mu vin la hung thei ta pung ti tam ti chu lung su om loi pu ala ha sa ja hung ta pung ti yo chu ken kana se yin jin chu pa sa ro hi kho phat kum la bu pa sa hi ding ai pun ko se ni yo le pa sa hi ding ai ka ti chu kana se sa in ke le ke yong ko ki manin ngalom dia program a chi ta pung ki ti di ham ya chu ka se su ka se sa ai ka ti ka hung ina hi le ka loi nu to si yang ông chu cha ten ticket ai ka pi wa Dimapur apa na mau ke ko katupa na makara ai mu to a isa ko na chu imfala nampu ai kai do pe no kadala ka kar chu pe chu in ko na ko ho boy puloi ho ai ga la do pe wa ma wa ko yu wa pe chu ko hong ki to la ko hong ai kai pa le jing ite panga Jubilee ni hi ki pa ka sa le jing dam jong ka dam chum chum ki pa ka sa pathin ka thang wai Chuleh kita bang Prem pun ngai na nai ta simcha ta ai ga te yom chu mantam ka sa Chuleh KUKI Gospel Voice Team ayo ma jong seitan akipat ki lai pa na ka umai ito ko sa chung tu ni kum so nga tin ge ha sa jong le ka hung thei ki pa ka sa le yeng it i chun ka hung da ni to chu ka ga se masa thu hi in tam chang pathi na nga thang wa na ta na ne yu te ka hinaw ka dam naw ka kingam naw ka be hing jing pathi nang man nei lung si naw hi long lo lung si na mong bia nei lung si no hi in pagai pathin kanaga wa dinga ton so hin ke lu nei pe go hin ta sa yinga jong nei pu nei chin nei ka ho yo fa hita banga chu ga lu to nei ving lang mi dam ta kom na wa thei lo vin kain ka lo ki su mang hi hita yong le pagai hita banga program ho hi su bu li thei ding le nang ma hinga ta khom na nang ma lai na program ki tyo ni ka nei thei wa tu na jong ko ma kam ki khop thei ka ngai tu wai la pakai ka ki po bin na me lo pi ka thang ko nei pakai hi che kum som nga KUKI Gospel Voice kum som nga linna Jubilee kal pun bol tau te ki khona pakai nang ma anga ki pa mai chan ka hong se khom ji ngo jong hi ngalung sil jal'in gim nam tu yin nation pe di wa chule chi KUKI Gospel Voice adinga pakai pathin ana to na macha ben ai the ngai na dinga na ma phathi yo dingin jom chule ati mo jom ami ho yo pathin nei bo di wa da pan pi na ka thu mo hi isi chung tu a hi nang ma thu thi nga ka ki holim na di mo jong hen nang ma kala wa speaker hung pangin lang kasi ka bo kasa ho hi pakai pathin program om jia bo ri talwa thagaw la ma chaw na changka na khan do na ka nei the nge na di win nang ma zo tu ta in kala wa hung ki so ya ni dia thangwa to thu wa ka pakai Yesu Krista mi na ka thu mo hi i Jubilee thupi chani pi se rem ka hin lai se pakai wa cho ying ting lim le mer ka nei lai se ka pathin wa cho ga sangi pichi director Puvin jong abura pana ka hung chi pi wai ta yati aywa tu pana ka sei bang chun koi im chani ve nei le i lo he sa le jong lo he koi ma chan jong pamaya sa lo 2023 kum chin ei da ta 2024 muthia im na chung chu no wa tu ni KUKI Gospel Voice Team kum som ma ni na Jubilee lok thia im ja bin avelin pati tan ba uti 2023 sin chun i sana igen thu yuta mi izat chi hita mi izat thikhel ham mi izat elbaya umham
mi za aina lo kya hapia ahwalu ki trilova tu ni kaya reliquia ma omhitam ti hoi iga gela hi le rasi si jong ai wangilla patilum sin along lo ju ei pu ei ching zalova tu nai ki khom ti hichang jubilee ki ti pi ki na jubilee ki ti ki pa nai jubilee ki pa nahi ki pa na ki ti chu ipui pa bin jang ta bang ki pa na hoi an nei lo wai po sa ai chang ai an nei ve chon ki ti ho nei ve chon ki ti ki le mi kha chu chon chu aban banin bol jo lang sagi ve ham bang bol jo wai le chon ki pati wa thupi ta ki bol ta bang golden jubilee ho yo hi ta bang ma cho hi ti ho hi kalung thingka angai tu na hi le amon wang chon ki to chu pathin he na na bol roi pon amho ki wa chen na ki thangan na ana bol wa ka thange tia han la na sa moi e ho no pa ka hi wa chu hi aye chu e ho pathin cha te yi ta chi lo pi le jo si pathin ni pe jubilee ki pa na hi in chon kim ki tiong chu ki pa na sang ta hi in te bang ngai chun tu na hi golden jubilee ta ibona wa hin iga ngai to ai le lamkai pu Prem ngelun dim ngal ama kita bang programa ana panahung la a kita ju abol thina hi ama yo tu sin chun te kisata te kisali la in ka ti hi ipa wi na kom ta tu win to tu ne a ila ba hung pang Reverend Dr. Tau Kayang Run Kim ama jong hi ke dinga chu kapa hi masanga chun nek bam kiti North East KUKI Baptist Association kiti ama lamkai na na tungdoh isa tu kapa yong na tunga na pangin ama hi director na hiya kapa chu evangelist ala na pangahi ya chu silaya go lang on na ne yo chu salam mang khulam aga tiwa tok na ta ani yu hin thangang hayang aga tiwa thangang hayang chu ka kilo thu bin da ne bom la mi ho to na ka ga ti ama yang tu na ila ba hung pan thi mun pi ko sa de jing ki pa ko sa ama za ni jong patin ka thang ba e chin pu Reverend di angel ko patai ti aye chu to apa na yung patin na to na kipat mo ay po i he cheo hi in mo se kiti pa chu parao ko maaga ji a upa aron to ga ji a kamite ijima ko na nala di nga hi aga tiu chu mo se kum som ge thinga chule aron som ge la thum hi ya tu na jubilee bol hi pan la tha na man thia ka ti patin na to na di nga kiti sa di ngai pu di to ka si KUKI Gospel Voice pinamo ka tinga masapen tu na ja ko ni bol jong le isi masapen ya min chi pe nei ti he chi tam al he chi ko pata ti lo win ngam le nam ki ka agal omi ti ja ki thasi pi lo win lungim pi lo win ke di da nin wa mei ti ten ga lei bol hu mo hi KUKI Gospel Voice ha panin pangel la abo no yong chi lang lasah ben la pathin thangwa lasah le ti chuwang chu pha ka sa ave sa na khada bible ga se le ben pol le sai la chu pathin thu se ju ba ma no wa jalla koi wa chu pakaya taw be ataw yong ki ti lu pi chu thangwa lasah ho ti e ho ki la pakai na me na ka tho na mu lo vita mi ti amanin ba thangwa lasah ya jong chu ti chung sat he le ben ka ti chule wa cha la sa ki ti hi pathin thil pe hi kangai to ji le ikine pi pe nu wan ga mi sun tieng o le KUKI Gospel Voice se te in ti ni bon sa wa hi Gospel Voice a chu lai sa di a thim lo yong kim ta lo di i bon wa i thim so kai di ti bo to ga ngai to la nga yong ka nga la ji ki ba no ni tin ge long ke po ke a ka ti om pakai nei lung se no bang ka ge la hi le a me mu ka yong ka nga la ji
kita chu pathinin lim le mel kanei lai sen pathin ka wa choi ding hi ti ta san sa te jo sin David kyu se po yang isei se di wa pai gospel for isa kom lai chen ka tok lai chen ita pang nasa ai ken sa the hi jong le la jong mi a hi me ti he chi la jong mi a hi ti chen mobile team kiti kana ball do in nunga gol hang amel yung fit sit o yung pachit mi som le li ham som na ham kana leng do in amo tu la ki chu win in ko tang ko la he lang koi la yung kana cpg ale cha amo ko ma ka se chu gari a cha la se pai che ha ni nunga ko ma chu sa te ho se pai che ki thun te ngol le se pai ho chu good morning sir ga ti bin lang le chu alung thai di wi che yung mi che lo di ka ti bang ba chu se pai kem ka pha te ngol le a che ho pha te ngol le nunga cha pa ho sa te sa chin se pai ko ma chu good morning sir aga ti wa le chalo ta ei so ni mi ai ke lam lam ma pa na ai jo se good morning ki ji ki mang lo ge le chele ama ko ma ka se ki kha chu e ho hi ka thi me te sai po vi wa choi la sai hi vi wa choi la sa na chun ki pa ta sa ni ga hi in ye chun la na sa te mu le nu ye wa na sa di wa hi chule ta ding ye na sa di wa hi po attention na din di wa po pata ki ho na pa choi la na sa di wa hi tha sol mel na pu lo di lung gi mel na pu lo di ki pa mel na pu di nu ye wa na sa di wa hi anu lo lo chu nu heu the lo chu tan nu heu sa di wa chu lai sa wa ngan pathin lo pi ni dinga ki pa ta sa dinga hi nom ja ka se David le pa yin ngom su pathin nga ki pa de se pathin bo mong zo na wa chu pathin nga chu le nga hi lam ki he lo kho ma ye ki so ma la ma hi chu ale window akona aloi nu misal kitunu chun ang vetna aja pi ling ke heta hilai pi ku su ni mi hoto ga kidil khom galang khom atia ale ina dun pa na jino chun pho ta po ki leng pa wang chun ke su ho i pi o ke pui ka pakai ka wa aji ya chun gospel timi ta ya wa ne po bi ka ti ne pon wa so lai sa wa le sa huing kate ven huing kate na ti ale you must forget yourself mi ka ne la sa na ama na ma ki he ni lo le ka kam ha ka je bleng mi ne nyu sa ya na ai lo le ka ne hi pi te mi ne nyu sa na ka bo do kha jem ti ki i ma sa ding wa ngai pon pathin lo pi na ei le ma le ei ma pathin lo pi na dinga sa kai ti ai sa ngai galbol lai ta ai in dan ko hon boarding ban ki bom thi aki bo thi ta pu ai nai ai wangilla ite banga pathin lopina gon ai hin ite banga wangmi wa hung thil ta hinan ti ai wangilla igamo abo ye ti ja pathin wa chen na chu limit boarding wa kadi pathin thang wa che ding yo ite gali ne je wa ibola KUKI Gospel Voice lhasan nai nei di vam kitil kho nai nei ngai ka ti chule KUKI Gospel Voice hi mini he na ding ti po te o imun je na ding ti po te o iti chi hi lo wa e ho akona mi ho hin amang tha hon jong amang kai tai ti um ke lo wa alam bai ho jong ain ho na hong nei wa akhang lo la yo na hong kha thai na di wa Krista wa hi ohom do tu I thin na di chu he se itu mai sa ngai thua pin tha thi lo la pin tha ta ma Krista ko na wa mang ho ko lu ki na di nga chu la he a hui pen ye chun pan lau tin ka su pi te ho jubilee imanu hi golden jubilee ki mangta achunga the ta ti langa hi lovin panna tha anan le yutin saka mang tha olingin panna tha anan le yuti ti chu
ikitim na wi han la email ma te ji I masa lungling law na nei pu te aje chu e hon Bible event hi le EPS ki nem ki sa ding thu wang ka sim do kha lung non ding thu yong ka sim do kha hangun han pakaya ki ngam alungon lam bol po ta di be nei ti ya chen e ho KUKI Gospel Voice Team jong hin lam di lo wa chon ho chu pho sa be tin ja da be tin pathin lu pin dinga pathin lama hung pui lu ki thin dinga panila omai tu le to isan nu idin mu ni ke ma mu dan ta inwa pathinin alung dei lama ikiman mo pe se yewa eje na we gal ta tai lo ai tha lam tai di wo I khu chui la mo khu chui le ke bang lo mi le ke bang lo si la nga yong ki pa lo thep la nga yong bu ki pa lo bol the la nga yong ki pa lo ama wa no yong lu na wan to wa no tre yong sha khu sho ke we ta I pa ding si lo pi chu gal ta tai la so nai tha di ta chu pathinin na Christian ni nào chứ nay hiểu ta về nay hiểu ta về cái nông nó chỉ nào chứ nay chỉ hiểu ta về ta ấy chuyện nào ấy bỏ nào ấy hiện chứ cái gì khả năng này về tin cái thà xem năng này tin chứ lẽ inam sunga 1974 apa na inung này KUKI Gospel Voice ichong hi xem phát chế đi ngày đầu về tin lamkai pun dong kate tai ti dan lan pantha lan lan ayo ai se mẫu sử dụng cho mình Israel cái bùi lô đều bắt tiền nó sổ chứ cùng sổ biết đây là nó sổ đi ít chút ngày đầu về tiền bắt tiền là phần nào về tê thì cái kiểu lim này cái tiền không nào gì là bắt tiền nên bắt tiền vô ta cái bao mê thiên thua cái tiền khôn này gil ta bên ngày ta vin cái tôi thân nên aban hen bắt tiền vào xây na lhacha Team hoa konin van gil chung lam tilahi anangai witin ichong kisa chai tiang chule ke inve hu vel den lovin committee ho lama kunapu and Henry ho kid Jubilee secretary in chi committee ho pa de an lopai pai je den kan het sai he ton team ho la sa den kan ko ne he Kim Beli
Wan Savin Jubilee Chibai Kipao me Pathenin Damne Pivin Anaki Say Sa Ailole Program Anaki Gong Saho Kimudeham Kimulodeham Tia Lungim Tayum Lajun Pathenin Apat Lamun Ta Teho Nikote Ho Ipui Lungun Program Teho Zongba Nei Chan Hung Chalun Committee Ho Patsan Gay Ya Pathenin Damne AP Uwa Ipui Ta Jevin Masapen Pa Pathen Thangwa Na Kahin Pe 1974 to 2024 kumsom nga sunga patien phat na ho tu ni khwa hi ipun do wa ai lo wa hele awa choi la isa wa patien lopi na ipun na wa hin 1974 apat 2024 sunga lamkai hungpang Pu Rev dingal le aloi masaho chuting le team member ana talo ana thi tampi izon zong amolim saho gel do in nei tawin lamkai hinpum saho zo se amasapenin tuni in zana iga piwin chutil adam na laya ipau le in nei pi chutil adam na lai chang lamkai lui masaho jing zo se jong pakai Yesu Krista minin committee thalangin ho zo se zana kai piwe hichi pathen lopi sa na ding golden jubilee iman na diwa kin thim pop dinga ine dei sao ipau pa Prem jong kilom ta le hoi ta in kin lopi ta te ene pi win hele ama chunga jong kipa thu sejo lo kain phonge to ke kong din lo na committee sai naw ki ding na hin ke pha na item tampi kan ki golin hi jong le achom la ma kan se di jing in tin step number 1 a hi alo thelo committee in thilpe ding khalani ki gongin mi pizo se ki pinomin hin la ki pizo pon pakai mini ke thimutin alo thelo khalani hung ki gong ho hi a kham khama hung ki gong ho hi lungse ta min chung hon jong pakai mina ne san pi diwa timnela tawna kan ne jin result nu to committee sa na nunga de nu hung do hanin tin ama sa pena dingin kin thim puwa e pan piu kapa Prem lungset ten langa hung din do pi la ki paminti chuting le kanu zong hung din pi pai pai la ki paminti lungset ten ga din den pi hanin tin chuting le memento zong khat ka pinu movin chi kapa director punyong pi pi la ki paminti adang chu kisim zo lama simping kati pacha na jem koi Reverend S. Prem Vaiphei, former President All Manipur Christian Organization MKU KUKI Gospel Voice NEI 50 Golden Jubilee kimanna kinthim puapan nala na kipana jal'in hichi mangmo thilpe hi na chinjing din KGV NEI in ngai lu na jal'in ka hin pewe chungmang pathin chun hamjang phat na chu tu le tun so nin na pejing ta hen ni ko som lali January 2024 ke Phoipi Motbung Sada Hills Kampopi District Reverend D. Angal Director KGV NEI Lahchom Vaiphei Chairman Jubilee Committee Chair Henry Haukip Secretary Jubilee Committee hepa ni pedo pilo ki paminti Chuleh kipana jalla sa don na ding thama ka gongun chong kapanin pipilo ki paminti abana team director pa jong thilkhat kapi nomun committee in lungset ten pa Reverend D ngal le aloinu kanu jong lungset ten yung din do pion le ki paminti eno haya mai tam Pu chairman in memento hing pi do piu le ki paminti Pasat na jem koi Reverend Diengal KUKI Gospel Voice North East India Lomgol Laiza Lampi Tulai Pau Team Director Din Muna kum khosot jing vai homa chungmang pa choi hoi jai la oiza vai lo ko na phei phung son na ajang kum kho som nga thin na
golden jubilee lamang kipa nin nom tang kho ilam khom theju zatam lai gila chamjing din nalom gol chengin hichimang zil jem ko hi banjalin kain thangwe chungmang pa pathin ni nangma le na insung hamjang phatna na lojing taw hen abanin chulai ke Phoipi khotol hausapu pulu minthang lungse ten ng din pila ki pamente aman chi kusung laweng sung ana tungdoh jalla chulai injong amun jong he ani ki nei the jin ama chunga ki pa thu ga seve banin Motbung in pipo pu kai se te hi jong la pi the yong ala lungse ten aloi nu ma le lungse ten in Motbung in pinu lo le kho poi zo lang le all in kipitante abana step tu ahin programa min chung committee ngai lu jalen mo flang neu cha hi jong le ko pino movin dung set ta in kapunoi lang a hindo pi lo ki pa min te pu doctor ngam khau au ki abanin doctor kon kugin ala pi the mai Reverend T. Thangkusei Pu Pachon Kipgen Chuleh Edin di Vaiphei nang na Chuting le Jubilee ki man dinga hi team sunga donors thamkhat kanijun keo sungka midang ngailowa keo le ke ho sungka hin chekha chengi ka kidon khomubin ichena hin eke thopi ho zo se theneu cha cha ka pi no bubin icha chun pu pachon kipgen hamalong hi kan pi tha pai pai je sindo jengi memento this memento is being awarded to Pu Pachon Kipgen in appreciation and recognition of his contribution towards 50th anniversary of KUKI Gospel Voice NEI Golden Jubilee celebration on this day, the 14th January 2024, by KGV NEI Jubilee Committee. May the Almighty God shower abundant blessing upon you and your family. Le abanin Pu Thangkusei Aukip Reverend Thangkusei Amazon team member hizong le ngai lu na jala donation e board piuhin committee in keneu kat jong la kasin pino muwa ka ko do he bala pu hen min len Aukip amai apa hungam apa suka ko hin pu hen min len ai ma hi gam pa ma hin hizong le ông thầy long le all in aina kipitante abanin pu di hemang inne pa di ngal chapa ama ngam pa ma hin jong la kanuin hula pilo ki pa mente pu di hemang chutiel nu ha nei chong sailo ama nia hi kanun e choi pilo ki pa mente athu ki bang so ke hi e kale pu moya khong sai Sung chonin aditia izo aso api pai din jong la vela ka din das num jiwa chu kan tha ko ki din din pu da tar ngam khau ko ngam khau lu set din din do pi ki de ki pa min te chuting le ka pa pa jang ngam chun doctor kun gina yang la pi pai pe le ki pa min te ko ngam khau hin tu chuna imazo se tam zo e amani nu pa ne pu do pi o he Dr. Kun kugin hi America umahin ama hung do thei pun hi jong le anulam pa kuna hi yan do ka la bol he aban hin ti ma kuna
sa nom se le tu chung team member zo se certificate khat pi ding ki chu kan ki lo lovin lung set en phat sau jong le khar kana kan ko wa kaung ki pi to yeng gewin tin lung set en ni het hi mun lang amin kasim do ha zo se chu hilanga hin lung set en ni hung pi min lang he pa ko na ko ni ni sa pi da se ki pa men ti ama sa pen hi pastor hin kong kating wa reverend pauzangam auki Pu Rev pauzangam Dator kung kinazong HIP Vaiphei jo Pu Rev Sekam Abana Rev Thanglun Rev Thangkuse Abana Rev Kampuse Seboy Songlui kin ni jong thepun yang lama so oleh kipetan tin Rev Kampuse Seboy to boy Abana nu te nanga hi nu chongza phal lun kim party lun kim loi nu ama hi director pa ko na ki dola nu te la na mai la azaw ma sa pe ne he ti chu ki zain tu ni chana ama dam na ane ya la wang la thejin achunga ke pa thu committee te langin ki seye athili ma chai pon jubilee mel chi na ngai lu da sa na ki pe he abanin nu ting bem bani nu pi pai vo abanin nu ting bem bana ki goding hat sa nu ting bem nu hat sa hulo lo jeng vo lu set tain nu kim khwat Abana di nukim khwat go sa nyum pi vo tong ki sao sung pai pai yeng bo pu au sei gui te mam ala pi the ma le lu se tain ta ka phone ho cha la pi the ajia cha atu cha am jong le lu se tain nyum pi yeng bo pu au sei gui te am lo le nu ling ne hai lo bum bana di he manga la ding nu ling la pi lang nu ling ne hai lo bum nu ha ne chong to pu he manga chu kan nu de la pi pai pai yun tin mani ke bana ki ko de nu aki Vaiphei bana nu hai nu ki gen bana nu aki bana nu hai nu abana ko de puag let ko kin agin abana ki ko de nu he kim singsit nu kim nei ting nu bana ding Abana alapi the ding pulal mang sing sit anu lampang lapyo u khailun tu boy u khailun bana ding nu helam hauki ki ko nu helam bana na puler khaw Vaiphei committee chairman Puhen min len ma oli kipetan tin nun yam ne chong bana ding nun yam ne chong bana hekim dongel nun yam ne chong bana hekim nun yam ne chong bana hekim ke thiam chong loi ki ko pai yeng bo ke thiam chong loi lo hek helam holai Hakim dongel 50 diyan ka helam haulai aki se chupane cha ho le khate hin Hakim dongel mam
Saikul bazar kulo lapi the na kanila pi bo chongboy dongel kelam chongboy dongel hai kulam chongloi ni chong pai pa no chongboy dongel hai kulam nu hai kulam chongloi hai za bana dingin hat nei ba au ki ki ko payo ba la hai nu chongloi no nang in chan ge chan ki go no nu hat nei ba hai nu chongloi anh ấy kim Vaiphei ba là kim này làm hàng sinh ba là nu phan nu hao kip Nagaland mùa vom Nagaland nu phan nu ba na dingin niang boy sing si lại ki kim hao kip Mungkin game 6 Kiki mau kip side 2 si len chung ham kim hung lapi jeng ngol setan lapi temam Kiki hung lo nyam ne hat kip gen abala puson boy musan payo puson boy Puson boy pagin silho Puson gangte Pagin silho Puson la seminun kipyen Amlo la ko ito Seminun kipyen Paulin kipyen hen kulen dongel Chang chung ki ko pai ho en kulen dongel chan kulen abani mang cha ho Motbung on ongam bana ki ko ding ne ba to thang ni chong sit lo bana dingin pu au ne dongel abana din pulam pau bai te nu này trong sit lâu pu ông neo dongel pu lam pao bai te pu thang boy gam nom skol mena pu thang boy pu se ho chung no lang ko doi ba ne pu pachon kip gen pu pachon nukin nei lam nunga kim nei lam kipken golang manglen la kipken nunga mina dongel nunga deinu no changso manglen lalmam nunga joisi nunga ninna nunga deinu nunga joisi mau bana di kumoya kusai ngajoisi bana pumoya in nu ketia lang sudah pe payo nga bebem bana dingin boy po sitlo nu nem kim hoki kim nu misao chen chung pai ki ko pai ho nu nem kim hoki nu hing nu misao nu he ngai buite ge chung ki tol ho Pu Rev net kulin dimngel nu he ngai buite hongam kilata Mun yang sao ki
abanan pungam kau lenu chong nei kim se tong pa ta no Nuning cha nunem ne hak kip gen hung lo na nulam ne chin sit lo se mang kip gen hing bung lapi thelung se ta ma hung la pi bo coba nu he ni kip gen chala pi the na le ma hungam oh pasal kampusit jongloi orang kita tanda nu niam nei kim hau ki mai sai tu silen ngam lapi the ma lapi nei lapi tongo nei nang lapi yang nei Las lapi tu, mu he ngai kuite, asipa ku thang sum kuite mam. Udi thang boy lapi thei, eno mu lapi kino, celaya. Mu nem nei ling nem po, chang orang kipetan tin, mu nem nei hat kipian. Kikim dongel Saiful Bazar nong set tango Kikim Saiful Bazar Kuah usai kuite mam Usai kuite Mission Road Phoipi Amlo masa hubung pangun kam hubung mot mungon kam Phoipi umlo na jam tia ahung lo ho hi olin ki pintin pi hai pi ba amjong le athain olin committee niki gel committee atha niki pi kitante chisunga hat ki no ta ja chu de banga jite homin akomin ki kisiman loitan ijan gyang chu phat sau tan kilata in hi chun pakai minin bor hir se khil to khir man ki ngai da moti acha ina pena hi kaga pi no mu khanomin ni chu chu chilai ke Phoipi Baptist Church hobung hi zani khabenya panjong to la thamene ki thopi win committee ni ma pe de ki ni ko nizong le jubilee hedging na melchin ani ki pan zalin kung khat kapino mo bin lung seten ala the o male pen la pilar ki paminte pastor pam jong le ta le chilai hobung pastor pa yong chu mothra khat ka pino mai nei san pi ni din pi pai pai yem go abanen Pu Rev thanglun mopor khat ka pino mo be Pu agin athupi pen achai na ko dinga kana ko yo pa Rev si kam dingel nong seten ding pilar ki paminte pa Rev si kam akhiri na chai phone ngai lu na jala sampi din ken time za chu Rev on mang ka ga mohin hela chita mo pa Rev on ma tana chanchu khana ka ga bol hintin bol hiram jong le kingai da motin apat am jong le ola kyo sunga tha kan ki bol di ma yintin
Lahchom cha iga mannawa mi min abor khil a hinglal amjong le pakai minin ngaidam kain thume hongtai chu member ha puna pa house angala lung siten hongpio pa house guite Chairman pan pito Chan chu ga bolu hintin abel velin aga se dung ju he nei chai go yangi zo chu de ki mu yati no hungam nu niam nei hat hibgen ama aga la the aga la pi the om lo la kho pui zo ting le sung langa ki tha su tu tan ti ka sei bangin bor khim le ki ngai da mu te ki pai aku berkan pilte kami lamkai hom kisu tainan bolovin ki panau to hanin na program che jom ki noitin to hi holinna ni anache sautin khanahin jam ta che khutur in pipu polun min thang thawum ama in pat hin lanten ama panong ki chai le tilai khutur hobung in anh dòng pay pay đến yên phát cảnh tiền cái kỳ bài masapen tên KGV họ ra lên phát hiện cả thằng vậy này KUKI Gospel Voice akiti tiếng lại in do speaker qua chân phát hiện lại sát thế thì khut bẹ đi vào làm thế làm điều iki pa đi vào hết adi cả sự ai KUKI Gospel Voice le ahung ki min pha ting la hin mem hinan kalum mit na thil khat alam ji KUKI Gospel Voice Team hi 1977 na kan he ama ho min he ki pha pu le mi thum hi kalum mit na alam ji tu nen ka ve la khat sa ila wa la sa thei ta pu bin phamo ka sa he ama ho che he le pu vùng bao pu pachum chú tiếng là pu bao ngâm ai hình chú tiếng là ama ho ban là chum ka vizana ka ga muji khat chu ai hình Allah sau vô adam ti te la chu he trong he ka lum ni là Allah ji chú tiếng là enjoy sa tu mo hi lu chuวันยิลจุงละมาตีอย่างเฮแกวันลงพันขัดไหลจุกันหาสักฮิจิลาเฮละนุ่มตะจุติงเลยละหะตะขัดลงเจอฮิทุนว่าเจอใจปัดกินอะไรกิสายเท่กิสายิงอะไรฮิติตะบังขัดเจออุ้มยาเฮตะเกียลาเฮลุงเฮลนั่นละนินลงกันละอินจุติงเลยtu na itil bol ho hi lo pi ka sai ahi pamai ka sakit aje chu kum som nga iti hi thil bai ahi pun Phoipi te ka wang phat nau hi jubilee hi je nga ahi hi ta bang jubilee ka man thei jing je ubin zo pathin ka thang wai dan ni vel sang chun pu sk thang khon diary kum som nga ka hin suk ka hin hi chan geiyah kum som nga ei pui lunga kapakai suka thangwa de he tin thangwa na kin program khat jong kana mangu lai gospel voice so he ki 25 yong ina mangu win tunin 30 man ki 50 man ki ka gel ji ne ki pa ta choi ki pa na ba nahi ako tur ako mun ke Phoipi te hi pathin mau som na ka changu vitin long ka lain na ho din pathin ka thang wai ai chu kita bang ko ka wang phat dan chu
Golden Jubilee, Silver Jubilee ho iman ring the ho hi pathian phat sa he lo le cho hi lo din kata san ke yeng long hin ni khat ni chun ko din na ka sein pu sk thang khon kum som nga diary na sut hi kum som nga chu ken ni som nga long ka sut zo lo hi ta bang khat nangin kum som nga nan ki pi the hi lo pi ka sa e kanati tu ni long pu di ang el hi kum som nga ahin man bu ahi pu enjoy ang chin imi tai movie ni na kol ta ni zawin ama personala akum he kum som ko le kum nga li ahi ta kum som ko le kum li khat in pathin vahchoi la a timing kito chena asa theya asa ha ling thei pa hi thil kidang khat ahi kita mong geiyah hin pui hinga pathin chu thangwa lo the a hi pon tu ne a hi the hem lang lo pi ten len ten hi chekin hi ki bol the hem lang hi le mi hem hi na ke yong hau sa pu khat hi na an kalung na ki min tin ka ki pa na yong len in te ti chu ka ga sei do no men chu ting le KUKI Gospel Voice member ho yong hi na lung nau chim lo de hi ta hi ai chu iwang sit nau khat chu gan le tu le hi ni ko la phat hi akino ahoi pon ipi hi yong pathen in kum som na hin pui nau a hi hasan na tam ta ko na hin pui gal kai nau hi pathen thang wa hi ji in enjoy speaker pan ito ai tham do se wo hi pathen lo pi na dai bol ki he ti ma chun tu ni hi pathen lo pi na ding ai bol lo hi ji chun alit anel lang chu sei ta pu tin kita bang kin len ta ai gon thei ju hi cái họ dấu sĩ iwang phao về thì chú các bạn xây đó nomen chú tên là KUKI Gospel Voice so sang đến akhonei pa le akhonei te hi kabamo aphache eti yong chú các bạn xây đó nomen kum som nga jem hitabang patim wa choi la hin sa nào tết ho hin pui khanga pu di angel hi personal la ka vet le ni ke dang ta khan long ka he ye chun team ho do se chunga kakipa e ya vet sa ding i ma ka nei lo je in team ho do se khan lenin ama hi on neo khat ka ga sing pi no men hi chu na bon chang ke ho do se e sing pi now he tia nei san pi diu ka taw nom na hin tun kaloi no hen lang pu di angel ram la khat e hung do pi hen lang tăng ai lúc na kaza bol na ting le pathin ka thangwa na hi che ka ki pa thil pi hi nei sam pi ti a chai na kan se kan ke tua hi khutur hobung phano yintin trong cái chạy tiếng Chuleh Motbung Baptist Church thalengo pat nin la ki du he tu hin khutur hobung ke pat kan pi amasan ninggel to gun ni chang geiyah kiloi khom the na la ya itaw nau sang jing at chung nung pa pathin thangwan ka hin pi program hi hilaya akaya trong Pu Rev di angel ating le Golden Jubilee committee ho April gama sanga jo khat ve hi ho munga hi amoge hichini chi pating hi le Golden Jubilee manding akiti in ai thedinga le ho in mun ho tanga pu manding ti so ani ki phat sa hi ala phat chom khat jo hi hichilaya chu imacha program da umlo ji achu hichi pe na chu lai ho bunin jong April March January to March April ge a hi to golin ta kinai chu ho in sa na church construction process hi lai ta chu hi ji building committee ho ya chu thi ho zo si hi ho in ta ho stock ke bola hi tham khat cha pat manu khat ta khat ta bang cha pat manu thu ji koi duk mana ale azina thaya hi me thei ga hum kita ya chu ho yang ki chau thei ta lo kyo lang ma chu hi le
langa khu bol ding akin chu langa to ding thai su thai tho ding ti chu ki gun so hi ala gaw to hu ma hi le atimi tam ta ki khop thelo ti chu to hi le hi a chu áo cha hiong le hilai ki bung tan ti ti chu committee ho in ting le hilaya team ho in an ya la nau chu hi le hi a chu hilanga hi hu bung langa chu tam pi hi kin ho lu si ta ki mang phei lo chu khat chu hi ta in palam le zigin ayin la tu nin ki ho in jo kin chu an ni ho la phak mun adun ta ka si a chu ibo phei shun chu to in bang lehilin pat lehilin kai khom ho khom si le hi chi program len ta he tao na igel to jin ti ti shu ki hon jong ka chi pi khat chu hi in ai la tu ni ko hi thil ki bol na ki tong ho ka ven ka ngai tu in hi a hi le Bible verse a kalung nga lang khat sam jalla son lu chang khan na su có cái này à các chung lấy pin cái man pagai cái này được phát triển thăng bằng mềm tu ni à hi ô số cha pu linh dong na bao dâu siêu chung ngày lúc na cái bol hiền thì bắt na tu chẳng cái à hi siêu na mal khô giết khô về là cao cái nó tiêu hồ rồi cái anh ngày tu in hi à hi đấy hi chỉ wang hi gospel voice hi chỉ tu đi mi tam ta sim thêm một thêm tiêu cái ngày tuổi hiện là cái bạn này cái thằng mình để gì cái hiện chú cái nào cái bạn là thu đồ là cái ngày lúc nào operation là cái bên là tiêu hồ chú siêu hi hồ bung sung hồ sung là giang hơi hiện riêng về thì cái cả xây đồ nó bên này đúng hết là do mình tiếng lại tí là cái tiếng không nó đến tại ông cầm một yên đi tu riêng tu ni hoa hi ibo cháu ta thằng blessing ay naibiyo kahit sa pupu Reverend Prem Vaiphei speaker po injo pathian vahchoi lasah tiếng là nalung thiam pumpi na thanei na pumpi na pakai na pathian ti khaksu asai su da angai tu a hi le tu ri hin malang maban hin hu a jong i naw mun chi a ki khop naw mun chi a pathian vahchoi na ki ti khop na hi le atha time step la be ki digin jong ken jong ki ti khun na den ta cái này thì không hết thì cái gọi xây đó nó mới hết. Bây giờ là KUKI Gospel Voice chỉ committee chairman khắp bên bên độ lên làm. Thì họ bung aku na rồi thì lộc nạp chắc khắc. Phải cái gạo bò nung về. Thì chỉ số bắt cái mình là cái bao thu đồ. Ai là bao nhiêu đoàn cho gạo họ mình chân chụp hình được. Cái gì chưa hiện xây kia cái ngày đầu tiên bắt thiên thu tới cái tổ chẳng khác xây đồ lại đấy lâu pina rồi nó ra bol na và bắt thiên chẳng cái bài cái bao mì cô tôi hậu sự bùa hiền sự tây lệ cô tôi cũng pastor pa konin hậu linh ngày ta vin sự tôi hanin abana hiền phát hiền thum hoa hi cô tôi cần tôi đi hiền aban bana ina kibut thine divin amasan Motbung hobung akunin amon pat lama saventen susong ki chai teng le pi chongja phal yunkin ama in anina hinzuin ten chong ki chai teng le chon tunia kin tempo Reverend Prem Vaiphei ama hinten achai na hi Reverend di anal director Pu in pat ahin la de hi to hin amasan Motbung hobung kan PA Pathen Bible atil pe se thilu in pathen thangwa me tuni KUKI Gospel Voice kumsoma hinna ahin Motbung Baptist Church ki on jong hobung pi thalyangin be khat kum sai bin kaloi hoi kun so hen lang to ahin Jubilee chairman pu jong chu hoen lang Motbung Baptist Church thalyangin bel kapi di insan pit department Laya Constitution presented to KUKI Gospel Voice by Motbung Baptist Church. Kipaomit abanin tuhin pi chongja phal
Ipino pa na napikit taute. Kakipa dunia ay hon unsang som ngahin na ikipapi wahin kay silaya kahong din nakajapo som sagilali ni apatenin ang lasima ko na etil ko na tuteng di ato kahong din nahi ito ang yung damin tuteng kapaw na kay ni yung kamo kamin Jenak wana kan ni jidiron. Kapau yang umja khatam hindi ta yang le. Angel bangin abila yang apan tha yang anayin. Pathenin amang nalayin. Sapang te ho khang tha te hon. Naman num wa hila ahead ding ahead tam ta he nakila thai na la yo. Angel le kapau di undang ka ki pa Kewang kahat tapoy, na tuni kahong din lo na pasay bang som sagilan di kumahin kay misan na patentu ano siya na kahong do kiloi pidi kanelo tagawin ko kasam te ako alasim inyo memorial sinasawin at akatin nutu wandil tungan pe wandil ten lasah itu kay itu kan na samdan pakai wa to na lasah yang tu Kristen gole pai kan ita do de kan na hata anda pakai yang ka poma tu sai nang nong na daw nong lam pakai lan tu na anga wandil ho to lasah dinga tu nakigo lo ham iti jene apa tun tha de kahum kigong ken Krista ta kimoto nahi sangka jako som ada tum hoy to pakai to kimoto na kahin ko tusum ako makasi enai hiji ni ho apa na kahum kisin titu atha ke angel lasim wan gil sunglam pe apa kai wa sai di dan ho nok thanok na kan nei su kakipa dan su siapa tin ho in yang kahung kai masanga jo ho in nom nong na ki hello ke phaya ko mo ko ma ho in ke lo ja su ti kai lu ho in ka kai le gospel voice to ko hung ki mo le he cha amasa loya kapana tu ne de kha nei pi mo hin ti ho jo si Pathenin angel ya naman sa ahin lalama kakipa hiti ya tu ni tabang ni kawai aun te ya hile pathenin hiti alabo ala ko na thai pi ekitopi na o tu kagel hung te tu kathano min kakipain kahung tein kakipae kapau jong kumzakat running hitayong damin ahung tayin kakipai kanil na amazong kaito mizabrama katsiluin ama speakerin akowin angarin mizabraman kay ho sanga ama head di utun kam katsi katuro so no mano mahe pathenun sen hiti tora katsi thucheng khatrang kaga se no men misan kampaw na karhungun kay ho Lasah se gospel voice tu, aile upa zona kiti lamkai bubi kan kakoma se tu jongnu tin hoi katile napau hu uki hon hello jong itiam ser katile ken mizora mahungin ken imazau se nagun ting nahin ko kasem dehi uki hola ume katile adon pun Tunigan kuki hola umin kuki honda ipi abol ipi ati alungger tem kadang kuki hon hepu itu aim gospel voice kata yoga upa zona misan compound na tumo khat teje asu tuna ho lamkai ho ahya tak salamkai ho ahya khang tha ho hiwa alung gelu he lo tam ta undin ke gerin ken ti te sa ti si ta pang ho ko magasi nan he lo tam ta ama ko ma unde hi dong na sei pe the na lai we atha hom tai ni dong de
ลุงทิมได้จีนะจุประเทศทุยงประเทศนึงอมังใจน่าสตาอมังน้ำมันไอ้ดงกระเตียนลอยขัดเห็นทุลาเห็นจะปังเขาดงเอาลิมปีตีเจงอามาอย่างนี้กิโกนท่านสะทะทำขัดอันนี้จ้าจุจ้ากิคอมลำกายหอมในฮิบินประเทศทั่วให้ยาตะสลัมให้ยาในเฮนนมสุนับเป็นที่ในนาลายจะให้ตีก็กอาศัยในเห็นตัวนี้ก็อายังคุณสมงานเห็นนะอามาอย่างห้องยาวเทนี่ก็กิปันเกวังก็กิปะตะปุยอาจจะทากันในตะปุยอีมายังกระบวนเทตะปุยก็ตะสังเกตเสียอนาตมังไอ้นี่ละประเทศนี้กระบวนดีกระโตดีเอชิลหอจกระบวนจึงเงินกระลุงยาก็กิไปกับหงดินนัดรอประเทศนี้กระทะดันไหนสุขลาอันละเสียมประเทศทั่วอาเฮดอาทิตย์ทั่วเสียมามีอาทิตย์หกอาทิตย์นี่จนอามาละเสียมาโคนักยังปะไกหลังตรงนั้นอ่ะอาวันติดแต่ตัวละสติงาก็กิวนเดอาตุก็กิปานจุอมจริงตัวนี้ก็ยังอมที่จนได้เส้นหินโคเบนี่เกียอามันใส่บังอ่ะปะไกตัวว่าตัวลาสติงาก็ยังก็ลุงทิ้งไปอาจจะก็กิโกนเลยประมาณนั้นใช่ไหมเดี๋ยวประเทศนั้นก็ได้เสียมอยวางบุอินทินนุ่งเอาทั้งขังท่าที่งายงติดกันนะมีนุ่มมีปาที่งายงติดกันนะขันตรงนั้นให้ไทยนั่นดิ้งประเทศวางบุหันเดียอามาหงหันหลังบุญหักกับกะสินเปียดึงกันอีกAbanin Pu Prem Vaiphei ผ่านการพิจารณา To air is human being. Kita bunyi human. Hai kita orang sih. Dan aku tak boleh sih kami Allah. Kintin pua kita pun pate contoh ni cila macam. Tim kau macam ni. Miem hau cuma pasti nunggu miem kau macam. Tim pun ada miem hau tinggal pasti kau mata mithoi ni. Ejen kintin pun bagi nak kau nak khum buat. Cila macam ini pa. Mai nanai tak ikut. Kintin pun ina kau susun buat. Jamai wambu na. Apun ke asil sana anu tu hunding hunding kanun proses sana. Kipaume Tuhin Abanin Team Director Pu Rev Diangalin pada tum sama panin lapile kipaumin te คิดว่าคิดปีแล้วจ่าหลักที่เดิมเนี่ยผู้เรเวนที่เงินกิมดักตัวผู้ฮีเอาฮีกิดังก็ใช่ยังทุกจังอ่ะที่แกผู้ที่กินเทียนผู้ป่าผู้เรเวนเอสเป็นใบเพลผู้ลุงกินมาหงป่าเอางี้น้ำสุ่มว่าดิงะเขาkiloi khom na dinga achupi penin kala ama ni honghe chamkim su ke ta tin kala ama ni china kinang ke pa thu kala asin e chipa na chun pa chipi neu chata Jubilee committee hon apenomen amasan thu chunga kiloi khom now Adia chi Jubilee to wonene na ba chairman pu Rev khau ama hongin to hanlang chu pe kusi memento pensim dong kate this memento is being awarded to Pu Rev khau late boy Vaiphei in appreciation and recognition of his
contribution towards 50th anniversary of KUKI Gospel Voice Team Northeast India Golden Jubilee celebration on this day, the 14th January 2024, by KGB Northeast India Jubilee Committee. Sensuka sendong gatin, isa sui kai ho tu. N Henry Secretary Pahin, Hoinu Treasurer Nuhin, Reverend Angel Kema Kahin. Heti ai ho Jubilee Chairman Pokok nak kipa chilpi enggak kedok ni. Angin, pamit, abalin, Secretary Pu Henry, Chuleh sing datang takat ayin, itu memento setiap le, berkeluarga, kalau Secretary Pu Henry nggak kecil. Million enggak kita okey. Abai Pu kiloi kim, ma hungin le jeng hang kim. Boy, Amai, masalah jahin, kita memento halaman, imun kiohin, malang salam tak boleh. Abanin, no. Amahe, cuma function aja treasure ahin, amajo. Namjem dana akicin tinga, kau hei. Panen, aunel, amajo hei, committee member ahin, ang cipi neu kan. Kami tino mune. They know. Nunga selta kami ini nama kagao. Moya, kami hanging tu oleh pantai, ama yang namjem karena komite member na. Kipame tu na bangan sa zom kinutin, tu ahi kipatu sena. Jubilee Chairman Pu Lahchom Vaiphei tu apat anu priority. Ibarat sena ke sih musim bordernya apa dia sih certificate bit ada sih. Kat kena hayuin, amin hi Mistress Henning dingal saya yang mesti terdengar nanti misalnya.
nabon chawin Jubilee chibai kipale jengin masapen tunin dikhu phat hoita imu tikilana kumsonga dinna Golden Jubilee iman tiwa chule melchi de dinga sung tu te hozo to do am thizin hatung pa peten kathang ni chule tuni kita bang program iman nawa kin thim ko ai pan tiu kapa Reverend S. Prem Vaiphei, former President MKOA Amazon ta sa dang lo pum hen lang jong le goti akuna Amazon hichi kinte ho mang thei dinga kanu to ong ka sur na tu ni a lom ta a kinte ho jong ini di jibin Amazon ka ki pa ni kan pung kinin chune chung chu chun KGV ani ki ban laya active ani laya masang pe adinga kani apply ta tapti ichilaya gospel voice team in vahchoi jalla anasa ji laiwa anachi anakal sonna wa speaker anaman cha liu pa ti dum kim amazong kanu to amani jingjong tuni pa na lai buna tim ngai lut ne yala ong kal su te ho ko na le ka ki pa le jingin amani jingjong ka ki pa na chi bai kan ku kin na hi chule tuni pa na program lopita ini de te ho ba ho lamkai te ho reverend te ho pastor ho secretary ho no yo se jong tim ngai lut ne yala lai muna nong ba apat na tu achai de gi de tu pi jivin no chu ka ki pa kan bu kinin jong le ko to lau su pu lu min thang hi in chule pu kai se amani jong ngai lut ne yala tim ti Jubilee iman na wa amani jong ong pa ni thonin amani chu ngalo ka ki pa kan bu kin hi chiong le tui phana Phoipi hobung mi te ho zanya apana holin sa na pasar pa yaw na nin ki thopi de chu ba no chu yang ki pa kan ki ni chiong le abanin heji program lodin ni ring hin team sunga yo secretary ban pon long chun ngai lu ni ta sung ki to so ka nan lo la adi se na chi program lodin ni dinga asa ka win so ngai lu ni ta hin to do amin ho chu ka ta ngumin masapenin pu doctor amko hokip amahin chule doctor Reverend kun win hokip amahi USA tulsa muna amahin ama ko raya githopi na hongin chule pu minlin income tax officer punia ama ko na jong ama yong hin chule pu Reverend thangse chule Henry hokip hin chong le pu moya husai chile adang dang ho kitho khom so yo le amwa ko na tuni pa na heta banga lolin ne dinga amon la su te ho into do pi te ho mo su ki ba na kan tu kinin chiong le kusunga hobung lang han lang zut lang han lang amo zo si chile in sunga dinga be tu le be ho han lang an ho lang han lang cho om na lang han lang amon jong mấy sẽ lẽ dòng đã mòn dòng đối xếp này giờ là mòn dòng tuy ni phạt na riêng cả con này bùi pin là chung với hình mòn
chung ayong ka kipa na kan pungkin hi jong le tu ni di kapu pa di angan hi ama hi lungsit ne yingin ama hin so na pa na ju hi chi tu na jubilee man ding thu hi kyo ko ma an se jing jing hi an se jing jing hi so committee hung ki form do chi committee a ko na chu hin body ki tin ai wangin galatul ahum pha ning de wangin thilte ho program ki hung thei pu in ai wangin pathen i taw te asan ne jal'in tu ni hin ngol dai kai lo ta chu hoi ta chilham usunga chi jubilee iman te ho ko na la ama jong ai ko lung chung den din chule mabana jong ama jong ai in kanu hi in ama jong pathin dam na pe hon din hitua masanga as sanga jong abana jong ama team te ho hi in kui hat thin ri jong pathin ta taw dia lo ri ti chu ka se do ro mi din jong le tui program ing chu pi ho conduct hi in chule secretary recording secretary hi in jong le tàu ra hàng lang EPO là phát hình là hồi lúc gì nó chung còn nông các cái bạn này cần phòng kỹ nè thì chưa khi mà trong năm ta cần xin đến là gì cho các xin những điều gì bây giờ cho anh xin gom người ta xin đến cái việc sẽ phun tu hình ở đây là bên in program akibat napa nabon itu tipe wa adwa là hai ta gun chu ta itu wa tu a jong hi ji ong ki chai chai ting le hin jubilee ki pa ne ya la cha le ne thi hi ong ki si min cho ong hi ine so ke ba ki pa no sa na i chi ri thi ki man ka kon do min tin chule ji cha in don ding dan te ho hi ong ki khan khan de chun cha don wa le mi pi ho chu chi win tin ai wa team wa si si ho hin ibon ke wa la ya hi shooting in video photo shooting in video cha ko na chu mai han kha do isin lu hi ti chu team member ko ma atha be ka he sa tin sei khil sei wa o ma le pathin ning ngai da mu te ka ki pai ki pome to na banen phan hi a chai na lam yung hung ta ven to hi pathin vahchoi khom na phat khat inala tiu hin ibon sawa thodon hadam cha te se ti hi obung la ja tum le som ni hi ni la chi chu obung la gat ngai pon tin apang langa hin om pe pezen ichi hi mi pi ibon chanding khomin anasaw hitin isa chai ti ngo le tu lai ta gam din mono ibon chan he so kevin gam ele inamu wadinga tauna lunglut ta taw khom le ne di hin cha hi mi pi achai na ki to theina dingin ilaya ke Phoipi Baptist Church a church pastor pastor thangin Vaiphei aman achai na hin bol ding hi ahin hi chi ki chai jong le ipot lo lai di hi aji chupun lap khai ha no na lai de hin inanga jam ki ding hi tun pathin vahchoi khom dingin ibon chana na ding hi te kipa kita loi di mitinin kipa mansan di kipa mansan aman ding kipa loi di
bang mi kai ham hing ding pathian hu mi hi le tin pi kin wa a hi lo ta song le na kisuma mi hem hin ku song da mi hem kai ang masang pau khom na pa mi hing ka hi na wa chom phat chom ja ka kiloi khom na wa su hiel bol hiel umin tin hi chi ho zo si pa nang ma nei ngai da min lang ki ho yong ka ki ngai da mu wa malam ma ban hin khu nang ma nei pi nau pha sunga hi ka nau mun chi le a hi lo ka to nau mun chen pa pa thi de gi phat the na ham phat na nang ma nei bu ta win tin na hi nga ka ta win hi za ka na min ka thang wa ka dei chat ka ngai chat na ka taw na hi cheng yo si sung le chon sin na thi na ko na hu do wa ei ngai lu pen wa hat chung le hing jing ka ba kai na je su na ka taw he amen ki pa me to hen pon lap khai ha na pa ni lu do hitan pon lap khai ha na di Pu Rev pau zangam hau kip aman ahin bo de hin sai le mi pi chadon na dia taw na chele ki ha do na ding a hin Rev thang se hau kip joint secretary Golden Jubilee committee aman taw na man le pha na ki chai de hin to hin pathian zana in yum namun chewa ko na ding do su ke hitin achai na chanin na ding hite ipamen tu ni ko tu jing waya echi pula KUKI Gospel Voice North India kum som alhin na Golden Jubilee pula hi ini khai do win tu ni Prem ilum ke in chivin tu a hi si pula zona pula hi achi sa kum som nga hi pathenin KUKI Gospel Voice Team hi anpui hi si pon lab hi khai tha jong lew han malam hin khwa hi pathenin team member ho hi ama pui jing ding theina dingin tu ni kho tor bo som la di pakai kum som kum sang ni le som ni la di ni khwa hi ke ma pakai lhacha reverend pausangam hau kip KUKI Gospel Voice Team member Western member in pa pathen chapa pin pathen sule lhagau thing pathen minahi ka hai thai tan hi pathenin team member jo si le ang ki khom ho phathi bo ta hanรู้ที่จะมีทุกอย่างกี่มันว่าหลังเนี่ยเห็นเต้นจะต้องในทางต่างกันในจริงเนี่ยต่อไปเลยถ้าจะปล่อยปกายก็ต้องในปีนี้ตัวนี้โปรแกรมห้องถ้าไอ้ตัวบุญเนี่ยจีเลยได้บางเต้นดูปีตันบางเจ้าเหี่ยวนะปกายพอบอกคำก็ใช้คำว่าปกายมันจะมันสักเว้นพอเดี๋ยวใจเทียนในกุยนเอาใจเลยน้องเราไปทางว่าวันนี้ตายเราเห็นเกตามสัตย์ก็สังกัดก็เลยนำมันเอาทิ้งขัดเชื่อมเปลี่ยนแล้วน้องเส้นนั่นยังเปลี่ยนนี่ก็ถูกเปลี่ยนเอาพักเต็มเลยแต่มันโปรแกรมไว้ก็มุคิดว่าเราปีตากำเล่หอยังอันนั้นมาอันนั้นมาปกายนั่นมากระบอกใจที่นี่เรื่องนั้นเป็นเพียงอาจารย์เดียวของเต่านี่เต่าเราเน้นตัวนี้ขวานี่ต้องพัดต้องบางอย่างขึ้นอบลายบางอย่างนี่กูเป็นเช่นเดียวกันนะตัวนี้ขมแจ้งที่ป่าเป็นอะไรจะตีเตี้ยหัวดอนขมว่าที่จุดเด็กคุณสมบัติทำไมกันมันขมเห็นเจเบนก็ต้องมาสังกัดเนี่ยมาสังวันเราทิ้งจุดเป็นอะไรสักว่ามาวันนี้ปีกิตามกันที่ว่าทั้งหมดมาอย่างนั้นประกาศสุดที่ทำเป็นของเต่าเฮ้